Bismillahirrahmanirrahim. Em hatin dersa pêncan çi me gotin nivîsên tîpan yani ya herfan di serî nav û dawiyê da dawiya bêjeyan da keliman da çawa tenê xwendin li vê dera dinivîsîne herf di serî da wiha di ortê da navê da wiha di dawî da jî wiha tê xwendin em ê bi hevdû re bixwînin înşallah. Elif mego ekele, b ise lumi'e, b tere şebi'e nusibe, t tereke heti'e subite, s sekabe khasime khabse, pertek vati bukhunun sekabe khasime khabse, cim cezebe decire nusice, حي حركة ضحكة ذبح خ خرج سخر طبخ دال دخل ندم وجد زال ذهب خذف فخذ بله إجامنا در وصفن بشد ديا بله ر ربت فرح ذخيره Zeyn, ze'ake, serida, fezi'e, ortada, ucize, davida. Megoçi evi dersa mehane, harf di seri, orta, davida, çağatı xanın, emmi ferdibin. Sin, serida, sera'e, yesire, ortada, lümise, davida. Şin, şefe'e, xeşiye, nukişe, sat, sekebe, asire, nukise, dat deheme nedice bağde ti teba'a khatife nuşite zi zehre azime vu'ize ayn abede ta'ibe rufi'a gayn gafere dağine dubige dverdajin seri orta davida çağatı xwendin fi fesede, tefike, vusife, kaf, katefe, hakibe, hamuke, kaf, kesebe, akere, mülike, lam, la'ane, galite, cu'ile, mim, mena'a, semi'a, ulime, nun, neşere, şenibe, ta'une, he, hedeme, sehire, sufihe, vav, vecebe, قوية وهو يدك سيس سقيا بله أبي درس ما بنجاجي حرف سری کلمه دا دورتا کلمه دا داویا کلمه دا چاوتی نویساندن ما her harfeki se minak nivîsandin inşallah o neviyajî ezber bikin ev dersanekî dirêj bû lê gelekî giring e wate em harfê xwe wiha di serî ortê dawî da çawa tê nivîsandinê ezber bikin xwendina Qur'anê wê ji me re gelekî sihêl be.